Reka twongere tugusuze kandi twifize kumererwa neza nshuti mukunzi wa Darwin Sport Zone. Twizere ko umeze neza, twizere ko aho uramutse neza cyane aho uhereye hose, haba ari mu gihugu cyacu Rwanda. Turagusujije kandi twifuza igitondo cyiza cyo kuwa gatatu tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Tuje kugira tukugeza amakuru menshi cyane y'imikino, ubona ko menshi ni ngo menshi cyane, ubona ko agezweho korana masaka kabisa. Tuje kugira tukugezaho ibyaraye ibyiriwe ku munsi w'ejo, aho kandi hari nibiramutse muri gitondo ndetse nibiraza kuba byirirwa. Byose twakugira tubiganira neza cyane. Hari akumugane Burayi, haramutse ki European Sport News Fans. Tuje kubashyira igorora tubabwira byinshi cyane biramutse mu isi ya Sport. By'imyaka hari akumugane Burayi, turarebera hamwe byinshi cyane uragenda bivuga mu transfer news ndetse ku bakinnyi mukunda ndetse ku makipe mukunda. Nkuko twabisezeranyije mu kiganiro cyabanje, twabwiye ko Rodrigo Goes harimo biramuvugaho. Lamine Yamal, umwana w'umunyespanye, nawe hari bombe kabisa turitse mu kanya gashize rwose, mu masaha mashize rwose. Tuje kuyatubagezaho ese iyo bombe iravuga iki ko bita Lamine Yamal, ese irabangamira iki ku mpano ye, ndetse turazakorera hamwe byinshi cyane bagenda bivugwa mu makipe mukunda. Arsenal ku mwataka bimeze bite, irashaka nde, ese abo ivugwaho bo bimeze bite, ese ni kihe kibazo kiri kwitambikamo, byose tuzakugenda tubivuga neza cyane. Niyo mpamvu tukubwira ngo bana natwe kugira ngo uze kugenda wumva byinshi, niwumva byinshi rero uraza kugenda usobanukirwa ikijyanye na siporo ku mugani Burayi, uragenda nyine umenya byinshi cyane usobanukirwa byose rero bikesha Darwin iba yagukizigura kandi bigufite byinshi cyane. Niyo mpamvu tukubwira ngo rero umunsi ku munsi kanda subscribe kugira ngo tujye tugenda twibanda neza cyane. Amakuru yacu rero y'imikino reka tuyatangirire hariya mu ikipe ikomeye cyane ya FC Barcelona. FC Barcelona ifungura ibiganiro bikomeye ndetse baravuga ati wita Nico William deal option irashoboka neza cyane, dore ko barimo baravuga ati ni first priority kuva mu ikipe rero ya Real Sociedad ndetse rwose ikipe ya Real Madrid ashaka ko bita Martin Zubimendi, ariko kandi kerekeza ko bita Nico William umunyagana, ariko ufite gukinira ikipe y'igihugu ya Espagne, dore ko ari yakinira rero uno mugabo rwose. Ikipe ya Real Madrid yiteye umugongo yerekeza mu ikipe y'FC Barcelona, dore ko ibiganiro byarafunguye ndetse bigeza haryoshye, dore ko uwo bita Deco yahuye n'ubita Nico William, uwo bita Lamine Yamal akomveka Nico William, ndetse uwo bita Hans Flick umudage hatari akomveka uwo bita Nico William. Amwumvisha icyo bita projet ikipe y'FC Barcelona ifite, yemera kugabanya umushahara zaza himbwa cyangwa salary mu ndimi z'amahanga, dore ko ngo rwose uno mugabo yemeye kugabanya umushahara kugeza kuri miliyoni 12 akaba umukinnyi FC Barcelona, dore ko rwose bivuga ko azajya ahembwa ku mwaka miliyoni 12, ndetse ibiganiro rwose ngo bigeza haryoshye. Release clause FC Barcelona yemeye kuyitanga yose ko yakaba miliyoni 58 z'amayero zahariya nyine mu gihugu cy'Ubwongereza. Baravuga ati turaza ko batumutwara neza cyane, bamwita Nico William, ndetse ibiganiro byiza hagati na FC Barcelona ko barizeye neza cyane ko bagomba kuba bamusinyisha, ndetse igisigaye nuko ikipe ya Atletico Club Bilbao itanga green light kuri uno mugabo. Turekeze mu ikipe ya Liverpool de Cops kabisa, irimo umugabo ukomeye cyane, umugabo w'umutaliyani bamwita Federico Chiesa. Ati rwose amakuru menshi cyane maramuvuga nuko ashobora kwigarukira mu gihugu cy'Abataliyani mu makipe arimo Juventus, Dortmund ndetse n'andi makipe menshi cyane ko Chiesa atarimo nyine akundwa mu ikipe ya Liverpool de Cops cyane ko rwose atabona n'umwanya wo kubanzamo. Federico Chiesa rero amakuru menshi aramwerekeza mu gihugu cy'Abataliyani, ubundi yari yaravuye yerekeza mu ikipe ikomeye cyane ya Liverpool de Cops, ariko ahavanye igikombe n'ubwo nyine atakinnye imikino myinshi cyane, ariko arasereburaga nk'abandi bose, aserebura igikombe cya English Premier League mu ikipe ya Liverpool de Cops igifite uno mwaka ushize, ndetse kabisa ubona ko bimeze neza cyane. Twerekeze mu kinyamakuru cyitwa AS kiratubwira ko umugabo ukomeye cyane bita Darwin Nunez rwose ngo ibiganiro birafunguye cyane kugira ngo yerekeze hari mu ikipe ya Napoli. Kuno mugabo w'imyaka 24 akina ikipe ya Liverpool de Cops, dore ko nawe ntago yahiriwe uno munya Uruguay iwabo wa Luis Suarez. Uno mugabo ngo baravuga ko yakerekeza amakipe arimo Napoli murashaka abakinnyi benshi cyane bahari mu gihugu cy'Ubwongereza, ndetse bavuga ko rwose n'uwo bita Jack Grealish ashobora kwerekezaho, ntibagiwe bita Jordan Sancho Malik, ndetse umugabo ukomeye cyane bita Alexandre Garnacho mu Argentina. Bose n'abagabo bari kuri short list y'abakinnyi ikipe ya Napoli yifuza guma kuva muri Premier League. Sizabona nde uwo bita Darwin
Nunez we amakipe muri Arabia Saudite nayo amuri bwidere ko ijoro n'amanywa telefone ntago zigishiba kuva ku gutwi kugira ngo barebere hamwe rwose kijyanye n'ubita David Nunez mu kipe Liverpool de Cox areba ko yakerekeza hano muri Uruguay cyangwa yerekeze hariya muri Arabia Saudite cyangwa yerekeze mu gihugu cy'Abataliyani. Ibyo gutekereza tukareba ni transfer y'umazi tubatuma cyagenda tubagezaho neza cyane. Tutarava rero ko ari mu gihugu cy'Ubwongereza tubabwire ko uwo wita Enzo Fernandez w'ikipe ya Chelsea de Blues n'umunya-Argentine w'imyaka 22 rwose bimwe biramuvugwaho nuko Real Madrid ngo ntigeze icika intege dore ko imushaka umunsi ku munsi ijoro n'amanywa ndetse ubona ko ikomeje kugenda ivuga ati tumubonye no mu mediateur yaza kudusimbura witsa Federico Valverde mu kibuga hagati ndetse Enzo Fernandez akaza kudufasha kwitwara neza cyane. Namakuru imikino menshi cyane yibanda kuri transfer rumors muri kuno kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa kane kwa munani ari byo twibandamo neza cyane. Niyo mpamvu rero turamutse tukubwira byinshi cyane baramutse muri transfer news. Kyle Walker rwose ngashaka kwerekeza mu ikipe ya Fenerbahce Istanbul mu gihugu cya Turukiya rwose dore ko mu ikipe ya AC Milan yaramwanze yanga kumusimbisha bita permanent deal kugaruka mu ikipe ya Manchester City nabyo biragoye. Igihe rero nuko ngo ashaka kwerekeza hariya Istanbul mu ikipe ikomeye cyane ya Fenerbahce rwose ubona ko nuko bihagaze ko bita Kyle Walker mwongereza atari imyaka 32 ubona ko nuko bihagaze. Kwerekeze mu ikipe y'Eso Barcelona rero dukomoze ku mugabo ukomeye cyane bita Lamine Yamal El Nezlaoui Ebana umwana ukiri muto mu Espagne bombe hatari rero iturika kuri we dore ko rwose benshi cyane baravuga ati ibi bigomba kubangamira impano ye nimba atangiye kwijandika mu bintu bijyanye n'abagore akiri muto akiri umwana ati kariyeri ye isa nigiye kubirangira ati bya bigoranye kuko byagiye bivuga ko bagabo benshi cyane barimo bisa Neymar Junior de Santos muzi byamubayeho ndetse kuvuga mu bagore nyine muzi ko byagiye bimutera umwako ndetse akagenda agira imvune zigiye zitandukanye ndetse ruhago ntiyagenda imuhira. Ikigo kiravuga kuri Lamine Yamal rero nuko hari inkuru nyine ye n'urukundo ndetse agomba ko bafitanye n'umugabo w'umukinnyi w'amafilime ndetse wo muri cinema hari mu gihugu cya Espagne ndetse ubona ko arazwi cyane uno mugabo rero rwose biravuga ko ngarimo aravugwa mu rukundo n'umugore umurusha imyaka 13 yose dore ko ahagaze imyaka 30 ati rero Lamine Yamal ati impano ye twaba tugiye kuyibura nk'aka kanya twaba tugiye kuyibura neza cyane. Nimeragenda bivuga ko bita Lamine Yamal Nezlaoui Ebana ibibona ko mu mwaka yaravuzwe cyane ariko kandi yijanditse muri bino bintu kariyeri ye twahita tuyibura niyo dusaba Imana tuvuga ngo Lamine Yamal nyaboneka birabibyuya ntiba amaraso ndetse ikipe y'Efes Barcelona n'ikipe y'igihugu ya Espagne ino mpano rwose ntizimirire gutyo ubwo nuko bihagaze ko bita Lamine Yamal iyo ni bombe hatari nyine ituruka hariya nyine ku mugabo bita Lamine Yamal Nezlaoui Ebana. Turegeze kandi ko bita Neymar Junior de Santos ati byari byiza cyane kuza mu ikipe ikomeye cyane ya Fluminense ndetse nka kindi gikombe cy'isi cy'amaklub ati byari amahirwe menshi cyane kandi yari amahirwe meza cyane ndetse iri gutuma nyine nkomeza kugenda ngaruka neza ndetse nguma mu ikipe ya Santos. Ni Fluminense rero yafataga ekipe baranganya ndetse Fluminense yitwaye neza icyo wamenya rwose nuko Fluminense muri kindi gikombe cy'isi cy'amaklub nuko bihagaze. Tuvango rero twerekeze ku mugabo ukomeye cyane rero bita Xabi Alonso aravuga rero ku mugabo ukomeye cyane bita Nico Williams ngo rwose ngo operation ye ngo bakomeje kuyireba hafi ngo barebe ko baryaga papa ikipe mukeba FC Barcelona ngo byibuze bare kuri bita Rodrigo Goes umunya Brazil binavuga ko rwose mu kanya ngiye kuguha ubwino hatari mu ikipe ya Arsenal wo bita Rodrigo Goes nyamara ngo biba bishobora kuba bigiye kugenda neza cyane ariko ibiganiro biragenda neza cyane hagati y'uno munya Brazil myaka 24 no bita Mikel Arteta umutoza w'ikipe ya Arsenal ati urukundo ruraganje ndetse no rwose ni inkuru nziza ku bafana b'ikipe ya Arsenal ndetse ubita Xabi Alonso ati ndi kurebera hamwe rwose ikijyanye no diro bita Nico Williams ndebe ko natera udutero shuma abigisirikare cyangwa mu gisirikare barabizi cyane ngo kugira ngo bareko Nico Williams kujya mu ikipe ya FC Barcelona babiburize hamo rwose yerekeza mu ikipe ya Real Madrid cyane ko rwose bita Xabi Alonso gakomeje kurebera hafi abeje tubo bita Nico Williams kugira ngo arebe ko bamurekura ari yakekeza mu ikipe ya Real Madrid kugira ngo aterekeza mu ikipe ya FC Barcelona. Ono bita David Nunez obita Diego David Nunez ndetse rwose twabwiye ko Napoli ngifunga ibiganiro hagati nawe kugira ngo arebe ko yakerekeza ariko kandi obita Merkees mu ikipe ya Liverpool de Cops ati ni kibazo kigiye araza kuba yerekeza yunama kuri
dukesha ikinyamakuru cyitwa Mail Sport ndetse na Sky News ndetse na za BBC Sport zagiye zivuga kuri ino nkuru n'amakuru y'imikino avugwa muri transfer news ndetse kino gitondo tuba tukuzaniye neza cyane. Ese twerekeze kuri ikinyamakuru cyitwa Football Tweet nacyo kiratubwira amakuru menshi cyane kiratubwira ko umwa Arsenal assistant manager wita Carlos Guesta aravuga ati rero it is better point to new manager of Serie A in Parma. Ati uwo bita Carlos Guesta agomba kwerekeza mu ikipe ikomeye cyane ya ya Parma muri Serie A mu gihugu cy'Abataliyani kugira ngo arebe ko yajya kuba nyina ari atoza akamutoza amakuru mu ikipe ya Parma ndetse avuye muri assistant coach hariya mu Arsenal. Ati rero rwose ari n'amakuru ari mu ikipe ya Arsenal hari indani mu ikipe ya Arsenal. Ati rwose ino nkuru nyibabwira aka kanya imaze iminota 3 yonyine kabisa umve ko biba biri ku rundi rwego kandi Fabrice Romano yagendaga yikonfirma. Ati rero rwose uwo bita Carlos Cuesta umu assistant coach ko bita Mikel Arteta ati rwose ashobora kwerekeza mu ikipe ya Parma mu gihugu cy'Abataliyani mu ikipe iza hariya nyine mu gihugu cy'Abataliyani muri Serie A bahita Parma. Ese twerekeze ku mugabo ukomeye cyane bita Cody Gakpo umu Holandi ukindi ikipe ya Liverpool the Cops ndetse umugabo ukomeye cyane bita Nico Williams ndetse n'uwo bita Kawo Mitoma. Ati ikipe Bayern Munich ntisiba kugenda bareba neza cyane iravuga ati abagabo tushaka gukura mu mugabo ugomba kuza akamuwinga wacu nk'ikipe ya hariya ya Bayern Munich ndetse rwose turabikesha amakuru cyitwa Sky Sport kigenda cyitubwira neza cyane. Tuvanga twerekeze ku mugabo ukomeye cyane w'umunyaziya hariya muri Korea y'Epfo amwita Hang Min-san akina ikipe ya Tottenham Hotspur. Ati rero uno mugabo amakuru amerekeza mu ikipe ya Al Hilal ndetse mu ikipe Al Nassr hariya muri Saudi League Pro League. Ubona ko birakomeye cyane nyine ngo tubishyira amakuru cyitwa Talk Sport kitubwira ko rwose ngo amakuru amerekezayo ni menshi cyane ashobora kuba yatuma nyine yerekeza Manchester United ku mugabo w'umunya-Argentine bita bakamwita Emiliano Martinez umusitari hatari. Biravuga ko rwose ngashaka kugira gasimba bita Andrea Onana. Ati rwose muragira bivuga dire ko Ruben Amorim mubona ko yagenda kumufasha mwita Emiliano Martinez ujya mu kuba yagenda gusimba bita Andrea Onana umunya-Cameroon muragenda bivugwa neza cyane. Twerekeze kandi hari mu ikipe ikomeye cyane ya hariya ya Real Madrid iratubwira ko bita Lucas Vázquez agomba kwatandukana n'ikipe ikomeye cyane ya hariya rero ya rwose ikipe ya Real Madrid akerekeza mu makipe amwifuza dore ko muri wose mu ikipe ya Real Madrid ati umwanya wo kubanzamo bwo bizagona n'umwaka w'imikino ariko kandi bakamugira inama ko yakigendera nyine akajya kwishakira ndana hagiye atandukanye cyane ko batabanye n'abiri ikipe ya Real Madrid. Narava mu ikipe ya Real Madrid ngo ninyirekeje ku munyamakuru bita Jacob Benzi utubwira ko ikipe ya Arsenal rwose ngo yifuza gutanga asaga biliyoni 90 birakomeye ku mugabo ukomeye cyane bita Rodrigo Goes munya Brazil imyaka 24 akina ikipe ya Real Madrid hari kuri wingi mu moso ngo abanyerera abanyarukani nk'igisasu atari Misiri. Ubona ko birakomeye cyane rero ikipe ya Arsenal iravuga ati turamushaka ndetse turabona ko tumushaka ni first priority kuri wingi mu moso yacaze gufatanya bita Bukayo Saka ndetse akatubwira ko bita Mikel Arteta Hagi Kroos ndetse kuno mugabo kubita Rodrigo Goes umunya Brazil hatari akina ikipe ikomeye cyane ya Real Madrid. Ayo kandi ikipe ya Real Madrid ati ntibyuma dire ko rwose ngo ikipe idafite miliyoni 90 byibuze kugira ngo baganire ati bavuge bavuye ha Rodrigo Goes ngagomba kwayigurisha cyane ko ari impano hatari hari mu ikipe ya Real Madrid nuko bihagaze ndetse amakipe arimo Arsenal, Chelsea, The Blues andi makipe yose yipima kuno mugabo rwose yumve ko atagomba kugenda nyine ajya gutanga udufaranga tw'urusenda ngaye ngo kore ku makipe arimo Arsenal afunga ibiganiro kuno mugabo ni hatari. Uwo bita Lamine Yamal nakubwiye ko rwose ari mu rukundo n'umunye Espagne ubona ko umwinfluencer cyangwa uhora mu bintu bya cinema ndetse bari muri holiday bafata gafoto hatari ndetse kubwira ko nyine barimo baravuga ati uno mwana yabagiye gukora ibara ndetse impano twahita tuyibura. Rero ngo ari mu nkuru y'urukundo n'umugore w'umunye Espagne rero umwinfluencer ufite imyaka 30 ngamurisha imyaka 13 ubona ko nuko bihagaze. Liverpool the Cops ifunguye ibiganiro bikomeye cyane hamwe n'ikipe ikomeye cyane ya hariya ya Newcastle barashaka umugabo bita Alexander Isaac kugira ngo aze abafashe. Tuvanga aho twerekeze mu ikipe ikomeye cyane ya Bayern Munich ishaka bita Ebrech Ezen ngo rwose ngo bareke ko amukura mu ikipe ya Crystal Palace ngaje gufatanya no bita Mikel Olise ariko kandi umugabo ukomeye cyane bita Nico Williams ngo baramushaka hataza rero uwo hakazo bita Bradley barikora kuva mu
ikipe ya Paris Saint-Germain. Ese bizagenda bite kuri bano bagabo bavugwa mu kijyanye na transfer Moscow ko birakomeye cyane. Reka tugeze turebe uko bizagenda Manchester United ngo nyuma ko bazanye ubita Mateus Cunha ati abandi bakinnyi barimo baragenda bashaka no bita Bryan Mbeumo w'ikipe ya Brentford Business Umunyakamerune Hugo Ekitike nawe baramushaka cyane ntibagiye bita Martinez ati rero iyo kipe yaba yarinye ite mu kibuga mwizamu rero aho bita Emiliano Martinez Umunya-Argentine rwose ushaka kuva ngo mu kipe ya Aston Villa akekeza mu kipe ya Manchester United. Imbere ye rero hari umugabo bita Emiliano Martinez, imbere ye hari umugabo ko bita Lisandro Martinez nawe ni Umunya-Argentine mwene wabo, ndetse ubita Rinioho ndetse no bita Dimatis de Wright wavuye mu kipe ya Bayern Munich yerekeza mu kipe ya Manchester United. Mediane y'abakinnyi bagera kuri bane muri ya system yo bita Ruben Amorim 3-4-3 ndetse ngo urabona ko bita Patrick Dorgu ari uruhande rumwe rw'ikino bita Amadi Diallo, Manuel Ugarte ndetse no bita Bruno Fernandes hagati, ndetse hari imbere yabo hari bita Mateus Cunha ndetse Bryan Mbeumo batakisha bita Hugo Ekitike. Aba Divoze mumbwire uko mwiyumva ndetse uko mubona ino ekipe yanyu iramutse imeze gutya se yatwara igikombe, dore ko bavuga ati igomba gutwara igikombe cyangwa ni bya bindi byanyu ngo rwose ikipe ya Manchester United barashora ariko barashaka igikombe cya Premier League direct, batavuze ati turajya mu myanya ine ndetse tugenda twubaka process by process. Ruben Amorim bari kumusaba ngo twara igikombe cya Premier League dureka mu mwaka wa 2012 turebe ko twakongera guhangana n'amakipe ku mugane Ibrahim. Birakomeye cyane hatari wo bita Anthony Santos we hariya mu ikipe ikomeye cyane Real Betis murakora igishoboka cyose kugira ngo imugire umukinnyi wayo bihoraho, cyane ko atije mwana mu ikipe ya Real Betis avuye mu ikipe ya Manchester United ngo tugeje makuru cyitwa BBC Sport genda kibitubwira n'amakuru ya za transfer ku mugande Ibrahim ko mbanimo ndagenda nyakugezaho muri kino gitondo hatari ubona ko nuko bihagaze ngwerekeze mu ikipe ya Brentford Business gishobora gutakaza umugabo ukomeye cyane Bryan Mbeumo ntibagiwe bita Yohani Wissa bifuzwa n'amakipe arimo Chelsea, The Blues, ikipe ya Tottenham Hotspur n'ikipe ikomeye cyane ya Manchester United. Umunsi ku munsi barimo baragenda bavuga kuri bano bagabo neza cyane. Reka dutugeze turebe uko bizagendekera amakipe arimo arashaka bano bagabo neza cyane. Mu gihugu cy'u Rwanda ikipe ya APR yabonaga umutoza mushya, ibyo byo rwose ntago bikiri inkuru, Nyamukandagira ikomeje kugenda yiyubaka gake gake, nayo nyine ubona ko ni hatari playoff nayo ya basketball mu gihugu cy'u Rwanda. Amakipe ane ya mbere harimo ikipe ya UGB, ikipe ya Leg Patriot ndetse n'ikipe ya APR baraza kuba bahangana, ndetse ikitwa Amatuapo araza kuba avuze uwara muri BK Arena, ubona ko rwose naho birakomeye cyane. Ubwo nakaba kanyuzemo update mu gihugu cyacu Rwanda, ubona ko birakomeye, ndetse igikombe cya Super Cup cyo ntago turamenya umunsi kigomba kuba gikinwaho, ariko uko bizagenda imisi igenda yegereza tuzagenda tuyibagezaho hatari. Ubona ko mbane tayari icyo wamenye nuko Rayon Sport n'ikipe ya APR rero bagomba gukina n'igihe bakinira igikombe cya Super Cup, dore ko bararebye abona igikombe cy'amahoro cyatwaye n'ikipe ya APR, ndetse barareba abona Murera niyo nyine yagize gute, ikipe ya Murera niyo yagaritswe ku gikombe cya shampiyona, dore ko APR yabikumbusanyije byose, ariko barareba abona mu gikombe cy'amahoro bari bahuye by'umwihariko ikipe ya APR na Rayon Sport. APR baterekamo ibitego 2-0, ndetse ubona ko nyine no ku munsi wa shampiyona nyine bagiye babahigika bajya kumenya kare batiro nta yindi kipe yakina igikombe cya Super Cup, dore ko APR na Lyon nyine bizavya ko byakina. Ubona ko nuko bimeze, ubundi byagakwiye ko ikipe ya APR bakibihereza, dore ko nyine yagomba gukina n'iki ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro yagomba gukina n'ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona. APR yabitwaye byose, ubundi nyine mu mibare yagakwiye guhita igitwara, dore ko nta yindi kipe nyine, ariko baravuga ati nyaboneka reka tubahereza muri mahirwe ku ikipe ya Sport kugira ngo arebe ko Super Cup nyine yagira gute yajya kuba ikinira Super Cup, ndetse umwaka wayo nyine murako nabo bayipfabusa. Miles Lewis Skelly w'ikipe ya Arsenal mu ikipe ya Madrid yo bimeze bite? Arsenal ko iki gitero cyangwa akagatero shuma k'ikipe ya Madrid yakaburijemo rwose ibyo n'urucaba ntago nabivuga byinshi cyane. Thomas Partey we kirimo kiramuvugwa nuko ngo ashobora gusohoka hanze ikipe ya Arsenal akarekeza hano yajya
atandukanye ndetse akishakira amaronko ahandi, dore ko binavuga ko ikipe y'FC Barcelona igomba kumusinyisha, dore ko ngo yifuza gutanga asaga miliyoni 45 z'amayero kuri no munyagana. Ariko kandi ikintu gihari nuko nyine ngo ntago ari neza cyane hagati y'abagabo barimo Mikel Arteta n'uno mugabo rero bita Thomas Partey munyagana. Ikintu wamenye rero mu ikipe ya Arsenal nayo rwose ngo iraza kubigaruka mu myitozo ndetse yitegura icyo bita pre-season. Benshi cyane baritega ese Arsenal dore ko icyo bita calendrier y'umwaka utaha 2026-2025 ikipe rero zigomba kumenya ko zizahura muri Premier League mu myanya ugiye kuzana, kuko ikiganiro cya Sasta kiraza kuba kibikombinye byose, ntuze gucikwa n'icyo kintu nakubwira. Ndetse hariya nyine mu ikipe ya Arsenal bizeye neza cyane badashidikanya ngo bitero Rodrigo Guesh ati birakomeye cyane bagomba kuba musinyisha. Nta makuru y'imikino maragenda avugwa hariya ku mugani burayi tuba tugenda tubagezaho. Reka rero tubabwire ngo ikiganiro cyo muri aka kanya reka tugisoreza aho tubararikira kiraza kuba gica kuri Darwin Sport hagati ya saa 6 na saa 8 kiraza kuba cyabagezeho, nimuze kugira ubwoba. Imana ikomeze rero ibirinde ibiteho ibikomeze kubahereza impagarike n'umugengo, ariko kandi kudushyigikira mukora subscribe twakoze ibintu by'akataraboneka tubageza amakuru y'imikino menshi cyane hariya ku mugani burayi. Ntimucikwe rero ikiganiro cya saa 6 mukora subscribe kugira ngo muze kuba muhabaye neza cyane.